Bueno, irabazti nahi gendun ez, bueno, auki eus aukerak batez lehenengo zatixen da, bigarren zatixen hasieran apur bat bentaga egisa segoteko, ez dago esartu, eta bueno, egixe da, azkenin euren goletik aurrera, puntu ez baloroen bidala, porque, bueno, nik ustot, azkenengo minutuietan eurek zehose gertua gondizela bigarrenetik baino, ez, baina, bueno, nik uste partidu orokorrin hartute, hori ez, lehenengo zatixe eta bigarren zatixan hasiera hori oso onak, eta gero sofritzeteko da. Bai, baina, bueno, puntuk eta baino gisa nik uste baloratzeko dela jokalarixen lana, ez. Gaur beste behin, kriston lan egin dabe, hori ez, da euken dana emon dabe, azkenengo momentura arte, ikusitxoaz hori ez, jokalari asko, azkenengo minitzutan ja utzik, ez, eta nahi emon da, eta hori eskatzen dana, ez. Nik uste, jokalarixen hobekuntza prozesu hortan limitera heltzi ona dela, limite hori igoten juti ona dela eta hau dela bidi hobetzen juteko. Bueno, egia esan 3 puntun bila getorren, nik uste partio oso nahi deula, hasiera batetik. Lehenengo zatin eukiteu aukera asko markaion aurretik jartzeko, baina azkenen korner batetik lortu dugu aurretik jartzea, nik uste baiek ez duela aukera oso argirikin, eta nik uste lehenengo zatiak esan oso arregoteko dela. Eta gero bigarren zatin oso ondo ateaga baitaren nik uste, aukera batzukin, baina pena bat ez, penaltia ez sartzea, azkenen beti esateana ez, botatzenak ez duna botatzen ez du faiatzen, hasi que, konfiantza asko dakau gure kapitainen, baina, ez da ezer pasatzen. Eta gero, goloi nik uste oso gaizki etorri zaigula denoi ez, eta gero, azkeneko minututan ja aldeu nahi deu, atzen sartu geha, nik uste pare bat okiteula baitare, baina, gehien bat behaiek gertuatu gure porteria eta ezer. Azkenen, puntu hau garrantzitsua ere bai ez, azkenen puntu guzti dira garrantzitsuk, eta segitza. Bueno, creo que al final a todos nos sabe a poco un poco, porque hacemos una muy buena primera parte, creo, y cuando van pasando los minutos la segunda parte se nos hace un poco larga al final, y por eso nos han metido el 1-1, pero bueno, lo que digo, un poco agridulce al haber hecho una buena primera parte, y en la segunda parte hemos tenido algún destello como el penalti, alguna jugada aislada, pero bueno, a seguir mejorando y nos ha pasado más de una vez, pero creo que estamos en buen camino. Sí, cada punto en la categoría pues nos acerca más al objetivo, entonces bueno, creo que nos sabe a poco, pero hay que valorar los puntos que sacamos en casa y fuera de casa, así que hay que seguir la semana que viene a por más.